Hello guys, howzik aina chalisi Jantar Mantar da hogi Jantar Party na tawriba hogi protest adu join to chatpani howzik ai mafam sida howzik gari auto taxi bike amata changba ya handre aduna maram orkanda howzik si ai khong na lakpani kara degi la imo haibadu di ai mayam da khangal roge ai privacy gi damak ado howzik khong na chali mafam howzik yaugadore karai ko minute manga taro ki matung da hojik yaurani adu yaura matung da aina hojik mafam da oi ri situations do mayam da mo bo halake. Thank you. This is the condition the lai bu mi mayam si yang ri hojik ai ki tung da lai ba adu ga mang gi chak ki ba mi mayam si sini hojik phana yam na ko gi lai ri ba government sina mi si protest si ki momentum si niam thakina ba hon ra su सरकार के सिस्टम सिदा एजुकेशन सिस्टम सिदा चोक थरबा खोइसाउनरबा छात्र कया मी मसिंग कया मसी मफम सिताना प्रोटेस्ट को जॉइन तौरनबगी दमकता हौनरुबा लेतना मसाना वॉलंटरीली मफम से लानबगी सकम ननि होजिक मयामना आइगे बैकग्राउंड उरिसि प्रोटेस्ट मफम यौसनगदबा सुपनागी मीटर 200 मीटर खत ngaire yengo ma होजिक mafam sida hojik godi media gi oinati no entry tawre me godi media amda mafam sida changhandre aduga masana ki dana su mafam sida godi media ti amda lakre hojik leidiba sida media makase ya mane independent creator content creator ngakani independent journalist freelance adung ba youtubers ngakani hojik mafam sida leidi singsi adu maru oina handaki ko ye protest na ko gi hojik mayam da yaure ise makoi godi media na nate koi lairiba independent creators singchana ni makoi na yang thau ayau na kana hot aduna lairiba ngasigi satra gi mapawasi raja da yohun da asuki matik tauna mating pangi hojik godi media gi ni 24/7 hojik tawriba protest gi mayokta negative propaganda tawra tum leirini yengo hojik mafam yaure hojik uhalage. Right now I am in the protest site. This is the condition of Jantar Mantar right now at this moment. See, hundreds of thousands of people are coming here to join this protest voluntarily. Look at the crowd, look at the peoples who are standing here for the sake of the future of India. Each and every one of these students, every one of these protesters want to make a sense in the education system of India. They have only one demand, that is Dharmendra Pradhan, the Union Education Minister, to resign. He has to leave. He has to leave. He has to resign. Until and unless he resigns from his ministerial post, this protest will never stop. This protest will continue. Hojik Delhi Police halai ni basi yango si RAF Delhi Police aduga si mafam se pore koi ki cordon of tawra kani thami si mafam se pura barricade hasil laga cordon of tawra kani chele riba sipai mem sengo sini nan satra singda mokai bhu thakib do sengo an handin nem pe onte on da minga silo nem pe jorom me si me an sai pa se lai riba sai tup sing chene moi satra singda kan khib do सर कैसे हो? सब ठीक है ना? घर पे सब ठीक है ना सर? बच्चों को मत मारो। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो भाई। तो मैं इस्तीफा मिल चुका है। हमारा बस यही काम था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडा नहीं बनाना। स्टूडेंट प्रोटेस्ट और आप पीसफुली करते रहो। आज रात को कैंडल मार्च है, सब जंतर मंतर आ जाओ जल्द से जल्द। जंतर मंतर आज कैंडल मार्च है। बाकी पापड़ भी मिल रहेगा। एंजॉय योर मील। इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है इन्हें? फंडिंग नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट कहता हूँ। फंडिंग यहाँ से आ रही है। थैंक यू मैम। फंडिंग यहाँ से हो रही है। सारे फंडिंग यहाँ से हो रही है। फंडिंग यहाँ से हो रही है। थैंक यू। एक स्लोगन। इनकलाब। नरेंद्र मोदी हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। अच्छा क्या है? Thank you so much. बैरिकेड ठोक रहे हैं पुलिस के बैरिकेड।
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯠ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ And I want to thank each and everyone who is coming here, who is stand in solidarity with Toukhre Jantar Party. These people, as students, has finally forced the BJP Bharatiya Janata Party government to crown, to take down, to kneel. Kaya nungay mo pa ma, Dharmendra Pradhan resign Toukhre. Hum jitge. Aina protest mafam yausilakpaga Dharmendra Pradhan resign Toukhre haibigi paudu lakpani aduna ngasi aina Yaoba leba protest finally mai pa ai ba ai yausilakpaga Dharmendra Pradhan resign Toukhre haibigi pau khudak lae hause mayam se Dharmendra Pradhan resign Toukhre mayam se thongnarak yaure aduga hojiksi adom ekoi demand ani wali Narendra Modi apologize tawgadani haiba demand ama aduga ngasi protest tawde yaoba sa singi mathakta action ama phau lokhaloi legal action ama phau lokhaloi haiba dugi guarantee ama ga pi di phawbadi protest se loisin khiroi aduga khwaidagi maru oiba hojiki demand oiriba hojiki Dharmendra Pradhan resign taw haiba dumati satra ki pressure khang ngamdana finally Narendra Modi government back down tawre nil tawre Dharmendra Pradhan resign Toukhre. Look at this crowd. सर कैसे हो आप लोग थक गया ना हौजिक अखोइगी स्टूडेंट सिंह ताली डिमांड से फाइनली फंगबनिना अय छात्र सिंह मैम हराउगरे फिदा चापुचु ले हचापनि कोइगी कइदो अखोइगी popcorn free to bangye popcorn free le hौजिक मैम जी हराउना दना नुआयना हराउ फंगदोनरे अदुबो ngasi numidang si Jantar Mantar da candle light march lai mayam pum namak Jantar Mantar da numidang lakpiduna candle light march si join tawpiro la o haibagi मैम da paujel pirli si satra singna thuairamba police ke barricade ni si ngo hौजिक mafam se ngo mi ki mi ngani se lai rim se mi sing agai humpu ne hौजिक se Hi! Delhi police, hi! I am so excited. I am going to Dharmendra Pradhan resign Toukhre.